Aku takut dia just macam nak ambil surface level je tau. Sebenarnya aku boleh easily nampak Woman of Tomorrow ni, dia punya vibe, dia punya tone, dia punya plot in general boleh masuk dalam the DCU zaman sekarang, and the DCU yang kita dijanjikan lah. Cuma yang aku risau sekarang sebab it's a James Gunn punya project, and aku tak rasa James Gunn nak delve into the parts that makes Woman of Tomorrow good. Kau faham tak maksud aku? Sebab James Gunn, aku rasa kenapa dia, aku punya kerisauan bukan aku kata fakta, aku risau dia ambil Woman of Tomorrow ni sebab dia suka lah the cram, some Z-list punya villain, Ruti, watak yang as far as aku tahu just within this Woman of Tomorrow punya komik je lah. Dia macam Elseworld kan. Lepas tu dunia dia tak ada other superheroes yang kita kenal for the most part. It's just semua ni lah this one-off Z-listers apa semua. Aku takut macam James Gunn wants this project just because of that. So ada these ingredients untuk tukarkan this project jadi Guardians but Superwoman. So itu aku risau sebab kalau kau nak cakap what makes the Woman of Tomorrow ni bagus story wise, these are things yang you don't associate with James Gunn. Sebab dia, kau cakap pasal depression, kau cakap pasal suicidal tendencies, kau cakap pasal hero yang Kara dalam komik ni for the most part tak heroic langsung kan. Dia macam just selfish, brash, emotional and very toxic person now until dia jumpa Ruti and slowly macam reaffirm dia punya own character macam mana lah apa semua kan. So it's a character study, it's character development, it's character reflection, it's very nuanced. Cuma ni semua topik-topik heavy ni yang jadi unik komik ni sajikan dengan color palettes and artwork yang sangat vibrant and colourful and macam Guardians of the Galaxy, but it couldn't be any more different now daripada Guardians of the Galaxy. The things yang buat Woman of Tomorrow ni best, apart from aku risau James Gunn just ambil the vibrant surface tapi avoid the heavy tones of Woman of Tomorrow ni, the other thing aku risau juga, bukan risau macam tertanya, kita dah ada cakap se-DCU kan, kita dah ada TV series Creature Commandos yang penuh dengan watak-watak Z-listers. Kita dah ada Peacemaker yang pun penuh dengan watak Z-listers. Kita ada what is supposed to be a Superman standalone movie tapi kena agak pacak dengan kepelbagaian watak berjemaah nak buat semak kat dalam movie tu. Lepas tu sekarang ni kita ada this Guardian of Galaxy vibe punya Woman of Tomorrow, this version kan. So aku punya soalan sekarang, celah mana dia punya Gods and Monsters kan? Aku masih menunggu the Gods and Monsters. Dalam movie Superman pun dia just lawan Lex, and Lex control a clone of Superman. Lalu tu dalam Woman of Tomorrow ni lawan dengan Krem, which is basically just an asshole with a bow and arrow tau. Kalau bukan pasal the Red Sun tu dia dah mampus lama tau. Where is the brawl between Gods and Monsters kan? Where are the monsters? Where are the monsters? It doesn't seem yang Supergirl pun takkan jadi that Gods and Monsters punya vibes. And then beyond Supergirl, what other projects are next pun kita tak tahu. Aku just rasa macam in the end is just aku punya worry bila masa James Gunn involved is he's good at what he does tapi he drags everything to the level of things that he's comfortable and familiar with, not necessarily what the IP needs but what he is good at. These are two completely different things. Kalau betul movie Supergirl ni just kada jadi Guardians of the Galaxy photocopy, then that's gonna be really sad lah. Sebab
the comics Woman of Tomorrow ni was way more than that. And aku rasa kalau dia adapt faithfully pun dia kan jadi something very special. Oh. We'll see lah, tak tahu lah. Tapi so far dah berapa dah projek James Gunn ni, tak nampak celah mana Gods and Monsters. Walaupun ni bukan projek James Gunn, dia hanya producer, tapi you can see his thumbprints everywhere. Ana Nogueira is a writer yang tak pernah tulis filem sebelum ni, yang buat filem Supergirl ni. Sebelum ni dia hanya tulis cerita saja. So kau ambil penulis yang tak ada track record, orang yang kau boleh letak bawah jari kau dan akan ikut apa kau kata. Craig Gillespie is a great director. Dia memang terkenal dengan membuat filem-filem tentang strong women, seperti I, Tonya dan juga Cruella. Dia ada that inventive side to him lah. So I hope dia menyerlah lah. And maybe trailer ni terlalu feel macam Guardians of the Galaxy pasal trailer soalnya tidak diedit oleh director. Trailer diedit oleh marketing company. So maybe executive producer James Gunn kata make it look like Guardians of the eventual end product nanti hopefully kita akan dapat rasa that thumbprint daripada pengarah Craig Gillespie. Hopefully. Kita ada 2 soalan daripada penonton di rumah. Pertama, Ziadil bertanya, adakah akan ada super horse seperti dalam komik Woman of Tomorrow? Maybe seperti yang dispekulasikan oleh Munif, mungkin filem ni hanya ambil secepis, ambil idea je, but they won't go all the way deep kepada the law of Woman of Tomorrow. But we're not sure. After all, Lobo memang tak ada pun dalam komik Woman of Tomorrow tu. Nampak sangat James Gunn suka menyumbat watak-watak dalam filem DCU, tiba-tiba ada Lobo pula. So itulah, aku rasa Lobo, pasal ada Lobo dia dah ambil tempat Super Horse. Kita takkan nampak Super Horse apa cerita. Seterusnya Mak Ru bertanya, adakah siri dan movie DCU bakal tayang di Tudung tahun depan? Satu benda korang kena faham dengan the rumored Netflix takeover of WB ialah Lambert lagi. Ia hanya akan bermula sekiranya berlaku pada quarter 3 2026. Pasal David Zaslav dah janji dia nak pecahkan Discovery dan Warner Bros. Dan Netflix hanya berminat untuk beli Warner Bros saja, which is the film and the TV series. Dia tak berminat all the Discovery documentaries. Manakala Paramount wants both Warner Bros and Discovery and want them to stay together as a studio. So most likely bukan Tudung tahun depan. If it goes through, kalau korang ingat the Fox Disney merger pun took about 2.5 years. Most likely 27 lewat 27 Tudung kalau Netflix beli, ataupun 2028 Tudung kalau Netflix berjaya beli. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.